Morgle Crematory by Tharte the Mystic Boss. Riat ve mai tan thina kai noi ruang da dai lok na mun le ruang hal ran na mun chan chin lam hi han bi le taila mok ti hi mortuary ti pon an soya mishing ruang phome mo hal ra le mo le autopsy ma lo da dai lok na ru mania tunai hian mun chang kang zo ka chuan ruang troi mai lo nan mok chunam chu wat taka siam refrigerated anitlang pui thina Morgue ti hi North American English ani line mortuary ti hi British English ani thunga amai ro chu engemaw chang chuan du zok an hmang ve le mai loi si thina British Hospital a chuan damlo hriata mortuary morgue ti aya chuan Rose Cottage ti le Rainbow Sen ti nan soi dai thung thina tin Rainbow Sen ti hi damlo lano pang deuh ho bula an tong man dan tlang pui ania mi thiruang sing satu te hi andainer te morgue attendant te autopsy technician te han ti le boka ruang dana morgue room avo dan hi chinioma positive temperature heta hi chuan ruang chu boruak temperature degree ni le degree li in karvela vota da ania ruang troi tur hi aveng him san lova room temperature pa ngai ruang da aina ruang chu a troi har deuh zok tiang lek chawani negative temperature heta hi chuan ruang chu temperature chu -10 degree te -50 degree in karvela vota anda ani thina ruang line diklo forensic institute endikatana ruang lo da thatna hani de bera heta temperature hi chuan ruang chu votin a metna to hle maya a troi mai thei to lo thina ni ram then khata chuan mi thiruang hi troi thei lo an siama chutianga anti to chuan morka refrigerator ngai to lova ram tam takai ro chuan mi thi chung ten mi thiruang chu darkar samsari pani chungin an phom nge ngai thunga mase ram then khat lain cholkar te lemo a thate lemo nuwa an phum chau thin bok chu wang chunia hospital then khata le funeral home then khata kumni khachunga ruangan da thathin ni mi thi chung ten poisa nei vele ruang chu kol chamber atangin voi torin anna chuak tamai thina funeral homes then khata chuan morgue hi mi thi ruang hal rana room an da ve ngal mai thina chumi ambik taka ruang hal ralna oven an siam chu report te nia sakho then khat chuan ruang hal ral donin mi thi chung te hriat puina han siam thina mi thi chung ten ruang hal ral lai an hriat pui theinan funeral home tamzo ka chuan viewing window handa tel thina chuta tang chuan mi thi chung te chuan ruang retort chunga an rol lut lai chu an lo thlir ve ta thina ruang chungchanga hian waiting mortuary home lea waiting mortuary chu ruang dana mun thobania athinge ani ti nem nge na mun mortuary building hania an siam chan berpo thi chiang lo nungchunga inphum pal an hnawang ania churuma chuan huninge moti chung attendant in ruanga chuan nunna lo mem ti le engemo lo lang chhuak ko mem ti chu alo thi thlai reng thina chumi hnuwa chuan phumemo hal ralemo hani ta chau thina waiting mortuary chi 19th century wela khan germana chuan ano ching to thina tin mithi chu alo nun le tak hlovin ti thil thuwa dar po ruanga chuan tron betrin boka heti anti tang hian saved by the bell ti tongkam po hi ran chuak he anti takna he tongkam hi chu boxing atang zo ka lo chuak ni na soi bok morgue chanchina thil thleng mak ve tak hi han soi tel lokila morgue attendant pakhat chuan morgue mei cherwang an da chu alo mut pui fo maya mei cherwang za lai chu alo mut pui to pekani chu pa chu kumsom roko pa Ohio morgue attendant Kenneth Douglas ania Hamilton Ohio a chenga nia a impon danin sangkha zakwa samsari parokle ko ni inkara khan zanama duty piangin mei cherwang chu amut pui fo ni in WCPO chuan report ani kumsang kha zakwa samsari parokle ko ni inkara khan zanlama duty piangin
mei chiruang chu amut pui fo ni in WCPO chuan report a kumsang kha zakua somko pakhata nula kumsom paka upa hathata amut puya achan soma wangin dokla sa chu kumsang ni pariat khan gross corps abuse in thiamlo chantir lo ni to a kumsang ni chom pahnia dokla sa chuan rong pahni amut pui thua puang le a tual thana dangdanga tepo athanin amut pui zel thin in ein puang bok tuna hian dokla chuan ruang zalai mutpui to thua puanga he thilan ria chua dan chu ruang DNA te satangin dokla sa chi chu kumsang ni pariat khan an hmuwa mithi thattu David Stephen Khan athani thuin puang ma se apong so lo thua soi miau nin New York Daily News chuan a soya morgue attendant na thodan danglam hi hansoi tel vele taila mortuary assistant chuan ruang vui mai thei turin alo boi pui thina hospital tangin ruang la chuaka funeral home mo ada ta thina tin mortuary assistant thi mortuary technician ti ponan soi tho boka mortuary assistant chu funeral home crematoriums city morgue le county morgues le hospital morgue te han thok thina generalama chuan mortuary assistant ni thei tur hian alo bera high school diploma emo GED ani turania mase employers ten mortuary science atanga 2-year associated degree and pass na an phu tel deuh kher thina tin funeral director emo mortician monitor chuan mortuary science 4-year degree ne angaya US son offering mortuary science degree zerna institution hi somnga pariat lai oma chung institution zinga tam tak chuan mortuary assistant tan big 2-year degree zerna an offer bokani crematory lam hi hoi vele taila crematory hi crematorium ti panan soi ve bok khol chi khatania chuta chuan mithi ruang chuan halral thina atlang puin crematory chu funeral home chapel le cemetery sa te handa thina mase crematory omna mun hi crematorium ti ani deuh bika tunma industrial revolution hunlai kha chuan arwang halral reng hi inchung ni lovin ponamati ani thina ruang halral dananga siam le duwanga movement chok ma saber chu kumsang khazare samsari chhokhan ania chungai dan chu kumsang khazare samrupakwa khan wantlang hriselna lam hoya soimoin medical international congress of florence a thelu ania chuta professor chu quality le castiglioni hania tin professor brunetti ya cremating apparatus po viena exposition a khan kumsang khazare samsari pathum khan pho chu ania mi puilam point an ngai ven ta hlom hle maya kumsang khazare samsari pariata ramjau globa crematorium an siama chu Sir Henry Thompson malakna nia chuan crematorium thar to tur chom professor gorini po an som ta hialani kumsang khazare samriat panga UK a chuan official cremation masaber siamania chuta mithi chu literary le scientific circle lama miming thang tak mai Mrs. Janet C. Pickersgill hania chumi kum toblama chuan cremation society of Britain in mitang pani ruang hal ral lea kumsang khazare samriat paruka arwang somlai hal ral hanile tabok kumsang khazare samriat pariata arwang somni pariat zet hal ral hanile taboka kumsang khazare samgwa pahnia Manchester crematorium hon hanivele ta kumsang khazare samko panga khan Glasgow honani le boka Liverpool a chuan kumsang khazare samko paru khan honani le ta Birmingham crematorium po kumsang khazako pathuma honani le ta bok US modern crematory masaber chu kumsang khazare samsari paruka Francis Julius Limoin chuna dina Limoina crematory siam kumsang khazako pakhata an kharma khan ruang hi samni pani lai halral hani manani history lam hi kan soi tumani ran lawa soi tamlu tukma in chu lam chu kalsan le photeang thiamna sang zela ruang halral khole rimatlem nan thermal energy tam tak manani to mishing ruanga hian negative caloric value om de zela om zia chu ruang halral nan energy tam tok tak ngai ti na nia ruanga tu tam thin hleya chung tuyom zong chu hal ruala tui huwa om zung thainan thermal energy thanim tak man ralangai ve thina
ruang kezi somruk pariat arita hian tui hi za somruk panga zela chuti ni chuan chu ruang hal ral nan chuan thermal energy chu 100 mj ngai thin ti na nia hria thiam dan tur bera chuan 100 mj le oil liter thuma in tluka India rama chuan electric manga ruang hal te po oma tun ma chuan ruang hal ral nan kol kok le thing te man ani thina noilama tang ruang chu anur mai thina tun laya ruang hal rala hian primary combustion chamber le secondary combustion chamber oma primary chamber sa zong temperature chu Celsius degrees asari somruka tanga sangkhat le za le somnga ani thina asabat bat khop mai tui hi degree za asauti kan hria theu kha chu wangna sadan tor chu kan suang tu thiam mai ome secondary chamber chu primary chamber hnungla mai mo achungai omo dai om thina hei hi ruang hal ral khule arim ti tlem tu controller ani bera secondary chamber po hi sa hle maya Celsius degree zakwa ai ma sanga niya thiamna sang zela hian computer mangin crematory po an control ta chutia computer system man chuan thila ol samin na tho aran pha so taim ema ruang hal ral hun chung hi minute samsari tanga minute jahni vel lai te ni thina timer an seta ruang rile rilo dana tangin engtiang renge niang ti po operatorin a sheve mai thina ni Hobiang ma se be bomatan crematory hill chanchin hi tlem han sheve le luk teang Monroe Township a son dot road tian soi Disbro hill a uma chu local lora chuan crematory hill tinan an hre thina kumsang khaza ko samsari chawkhan thil thleng mak tak tak lo tam to thim hle ninan soya tun main he hmuna hian mithiruang an halral thin ninan soi bok chuta an halral mai neunek te chu abul mai than mola phumani ta thina thuthanga chuan tharau le ram huai ten an chen chilwangin an ro san ta ni crematory hill panna konga thingdinga te chuan thil mak tak tak in khai tam ema kongsira po welcome to hell ti tar aum boka makan ti thinem chu ram hnuai tangin au thom hria tur om fo mai thin kha ni crematory hill panna da road buluka chuan in pakhat hi oma chuina light chu ein on reng thina achunga chengte chungkwa chu tu bobin anlua anin chulai tukbera tangina mu thei thin in an soi fo bok ma se chu tiang thu thang chu mutak takero anom ngai ran lawa chu te tanga chhole zel chuan dar thil an han po ta dar thila building om chu brick lungle cement a sakania building tu bele kong khar te chu ain hong de hu mai hlom building basement a chuk thatur chuan chuat ong atanga zuan thla ka ngai ani chuta chuan pipe om formaya chung pipe te chu crematory equipment ninge yarin 19th century vela sakto khanin alanga tin bangsang lem lo taka oma chu chuan ram hnuai ram than mual azuk po pheya chuta tang chuan to swal tok po ni tailang kongpui let le tur chuan hla to takani ka soitum ber chu he hmuna vakal te reng hi thilenga moin be tum zel thinin thu thanga oma chu thil chu engtila hria the ni lawa thange niang misuar nge ramsa jok ti te hi ngai tu tham hatlingani all men hi achang chuan Cornish all men ti te all men of Monan ti te nan soi thin bok chimbuk ni deuh si mishing pianzia ni deuh tlat bok si ania kumsang khajakwa somsari paruklai hol vela khan Monan khwa Cornwall England United Kingdom a mo ani thina all men America rama mutmen kha cryptozoological literature a chuan andang lam dan le magdan kha khai khin ani fo thina ni all men chanchin hi Don Mellingan paranormal researcher Tony Doxilt avatlo tum khana intrana Don Mellingan soidan chuan April ni sompasari sangkha jakwa somsari paru khan apanute pahni kumsom pahni mi le kumkomi wiki te Monan church buluka aram hnuai an kallain church tower chunga sava makle rol tak thlo kan hmuwa an hlau hleya in lampanin an tan ho ta ngalani afaten an hlau ema wang chuan an chungkwa po chu an manga ang hleya afanu pazokin an thil hmu lem chu aziaka apa sils chu apetani an hmu boy ni na chu thani nu July ni thuma
kumsom palimi sali chapmani chu athian barbara perinen ram hnuya biakin bulluka tho chuan an kala ria buk tenta an riaka asoidanin sali chu tenta tangin a handing chuaka chimbuk ram riang deuh hi hrita tlat maya ahan hoi kual vel chu chimbuk ang tak lian lutuk mai mihring tiat zet mai chu hmuta thut maya abenga zuma ami chu sen room mai bok ma se rontina tum lovin a thlok bo le ta thuainin report ania atuk maya chu tiang che chu midang in an hmu thon ron soi ve le bok kumni nuwa tumni ngot chu june august tha sangkha zakwa somsari pariata biakin bula tho chuan hmu ani le ta kum sangkha zakwa somre pakwa khan researcher Jonathan Down sairo chuan allmen an hmu pho chu silsa siam chuan ninge ina ngai ve tlat mai thung ma se rol thar pakhat gevin tian ko thin le abial nuin allmen ni om tak lian zet mai fit nga vela sang ke pha lian zet an hmu thon report ve le a chero silsa soidanen chuan an pian zia inang lo chu om le nuan loi sia kum sangkha zakwa somko panga po khan Chicago tanga mechia tourist pakhatin Western Morning News churo sawa mishinga hmu thu ajiak vele tatlat mai bok a mel chu rap thak tak kare zawem mai mit engrum mai le bengzum zut niin a thla chu akut ninga lina soi boka British paranormal researcher Janet le Colin Bort te chuan biakin Monan Church kha man lai sul nu om tom na mun chumilai li taka saknin an soya biakin chu ancient site tam tak in po vek na lai sakani mai theya heta in po kan ti hi ataka hmu ve lo chuan ani na tak kaman chi abik lowa chuti ni chuan all men an hmu thin kha helai hmuna art energy ron chuak nin an ngai ta zoka amai ro chu all men tian soi kha paranormal phenomenon lam ni lovin sawa khoi thlok bo ronin lan le zuk zuk thin ni ngai anom vele ta zela chuba ka then kha chuan silsa do soile phua chop mai nin an ngai bok chuti ngan rin chan chu silsa kha painter le writer showman le wizard ani hrim boka thilmak le rap thak tak tak he tamem ema oyom le oyom vak lo te phua chop soi bul tak vak te pom thin ma se dot ania chu kan ti vek theilowa dot muhlum chu an soi bik lo tura ngai ve photila pathian thil siam hi kan la mukim lo poni ma na